Ok, prvo da odmah na početku kažem da je ovo osvrt, to jest review, recenzija, kako god želite, bez spoilera. Sa spoilerima ćemo raditi za par dana dok odgledate film, jer vjerojatno niste odmah svi išli prvi dan gledati, ali dok prođe par dana ćemo snimiti osvrt sa spoilerima i pozdrav za osvrtnika ovim putem. Probat ću da ne prekopiram baš njegov sadržaj, ali ovo je prvi put da radim ovako nešto. Jednostavno, probudila mi se želja, moram da uradim osvrt na ovo, jer sam veliki fan Spidermana i prva stvar je, za mene, ovo je najbolji Spider-Man film ikad. Znači, daleko je bolji od ostalih Tom Hollandovi Spider-mana, ali je ovo najbolji film Spider-mana. Išao sam gledati sa svojima i oni kažu da je njima bio No Way Home bolji, no međutim, to je najviše zbog akcije. Ovdje je akcija super, ima je malo manje, ali je akcija... Znači, ono što ste vidjeli na traileru, ono je mali dio akcije. Akcija je stvarno bolesno dobra. Sam način snimanja, znači kako je došao novi direktor i jednostavno, kad sam čuo da je snimao Shang-Chi, znao sam da će biti fenomenalno. Inače, ne pratim baš sad neke, ko je snimao, koja je muzika, koja je direktor, nemam pojma, to ne pratim. Ali znam da je snimanje samo kamera kako prati, znači, Spidermana i akcija kao Insomnia Games je bukvalno, znači, akcija sama dok se on njiše kroz grad, kao miješaju na Garfieldove i Maguireovog Spidermana, znači, stvarno preporučujem da idete pogledati. Drugo, zašto je ovo najbolji Spider-Man? Ovo nije samo najbolji Spider-Man. Ovo je jedan jako, jako dobar film. Da ne kažem sad da je najbolji film ikad, nije savršen film uopšte, ima tu mana, ima tu rupa u priči, rupa neki koje ja bi drugačije napravio, ali ko sam ja, ali fazon je u tome što stvarno nije ovo najbolji film, daleko od toga, ali ovaj film je pokazao koliko su stasali i Tom Holland, i Zendaya, i svi. Znači, koliko su sad bolji glumci. Ja nisam pratio njihove druge uratke, to jest nisam pratio Zendayine ostale filmove, serije, nebitno. Ali što se tiče Spider-Man filmova, kako su donijeli emociju. Negdje sam baš pročitao, iako su sada razdvojeni, povezaniji su mi. Bolja je između njih, znači povezanost priča između Tom Hollanda i Zendaye nego što je prije bila. Znači, jednostavno su to donijeli na skroz drugačiji način sada. Kada su nekako, prošlo je 4-5 godina od zadnjeg filma, jednostavno, ja znam da su oni sada i vjenčani i sve, ali ta sinergija između njih je nešto... Ja nisam odavno zaplakao na film, ja sam 2 puta u ovome filmu zaplakao. Malo. Ali fazon je što je stvarno film prenio emociju, ne mogu vam spojlati, ne mogu vam sad spominjati scene, ali uglavnom 2 scene su u pitanju. Kada budete došli do njih, shvatit ćete, na nekom krovu i još jedna lokacija, da vam ne spojlujem, znači jednostavno vrelo je vani, tako da to što se znojim, to je druga stvar. Jednostavno, toliko je prenešena ta njihova konekcija, to ne mogu vam sada baš pričati o tome, ali uglavnom najbolje je odglumljeno ikad. Najbolje je odglumljeno do sada, ta romantika između njih, to jest koje nema, je najbolje odglumljena. Znači, iznenadio sam se koliko malo zapravo Neda ima u filmu, očekivao sam puno više da će biti Neda u filmu, ali imao je svoju ulogu i dok je bio tu bio je dobar, bio je odličan. Što se tiče negativaca, kada budete krenuli da gledate film, ja vam normalno neću reći ko je negativac u filmu, ali kada budete gledali film, ja sam prepoznao jako brzo ko će biti negativac. Znači, jako brzo se prepozna ko je negativac. Neću vam, znači, govoriti uloge, neću vam govoriti ništa. Negativac je sakriven u trailerima, tako da jednostavno ono što ste vidjeli u trailerima, to vam je to.
Škorpion, to jest Scorpion, kako hoćete, Škorpion je, jako ga malo ima, ali je odličan, jako ga kratko ima. Što se tiče Punishera, Punisher, ja nisam pratio Punishera prije nikad. Punisher nije onako kakvog ga zamišljate ovdje. Ovdje je dosta vremena i komičan lik i blaži je. Dosta je blaži nego što bi to trebao biti i što inače jeste, ali jako mi se dopao u ovoj ulozi, ali znam da on treba biti dosta jači i dosta grozniji. Što se tiče same muzike, muzika je vrhunska, pacing, znači tempo filma je toliko dobar. Nećete ni jedne sekunde skrenuti pažnju sa filma, toliko ćete biti unešeni. Ja sam sad prije, sat, dva, pogledao da je zapravo No Way Home bio duži za 3 minute, ja to nisam znao, ja sam kontao da je ovo najduži Spider-Man. 2,5 sata, 2,23, 2,25, tako nešto. Ja sam mislio da će to dugo trajati. Imao sam očekivanje, bojao sam se samo da me ne razočara. Imao sam očekivanje da će biti stvarno odličan, po trailerima i po svemu. Bojao sam se da me ne razočara. Ostavio je takav utisak, ja nisam ovo očekivao. Znači, stvarno nisam očekivao da će biti ovoliko dobar. Meni je lično dobar. Meni je ostavio je jak utisak i jednostavno ostavio je toliko sada mjesta za nastavak. I sad gdje će se Spider-Man dalje pojavljivati, hoće li u Doomsdayu, hoće li u Secret Warsu, to sami možemo svi nagađati, mislim zna se otprilike, ali uvijek postoji ono možda. Tako da ostavljeno je tu dosta prostora za nastavke i ja ne mogu da dočekam. Stvarno, jedva čekam da vidim kako će se dalje razvijeti situacija. Ako je bude, jer ja se nadam, Tom Holland je rekao dokle god oni mene žele, ja ću raditi. Sad, kako će smisliti dalje priču, ova je stvarno bila odlična, fenomenalna. Ja sam se stvarno šokirao koliko on prolazi kroz preobrazbe, koliko se on bori sam sa sobom. Više nije tinejdžerski film, sad je on odrastao i sad se bori sam sa sobom, znači kod Tarsusa, što bi se rekao, privatnog života, sad je samo Spider-Man. Kažem, pričat ćemo o spoilerima drugi put, ali stvarno scenario je fenomenalan. Ja se nisam nadao ničemu ni blizu. I način na koji su oni to sada zrelije donijeli tu svu glumu. Šta da još da vam ispričam? Što se tiče akcije, znači stvarno akcija je dobra. Akcije ima manje nego u No Way Home-u, ali akcija je baš upečatljiva. Baš je na posebnom nivou i baš je drugačije dočarana nego inače prije, jer je drugi direktor. Da, ja sam ovo želio na početku da spomenem. Ako niste gledali prošle Spider-Mane, znači ako niste gledali No Way Home, ako ne znate priču Spider-Mana od prije, ove ostale filmove Hulka, ne znam, Daredevila i tako dalje, niste morali ni gledati iskreno. Ali ako niste gledali prošle Spider-Mane, ako ne znate šta se desilo prije ovog filma, nisu, dobro je da ih pogledate, ali nisu znači neophodni za ovaj film. Priča se stvarno dobro poveže, objasni se sve šta se desilo i dobro se razjasni sve. Nastavi se na fundamentima prošlog filma. I nećete, ako niste gledali prošli film, nećete ostati osakaćeni za bilo kakvo znanje o bilo čemu. Jer ja sam objašnjavao svojima šta se, mislim moji su gledali sa mnom, ali je bila tu i tetka koja nije gledala filmove, ni gledala nijednog Spider-Man, ja njoj objašnjavam prije, znači kina, objašnjavam joj šta se desilo u filmu kada ono bukvalno jako brzo je objašnjeno sve, tako da ono. Iznervirao sam se što je film kasnio skoro pola sata jer su puštali trailere za ne znam ti nija, 4 filma su pušteni, znači u Cinestaru su puštena 4 trailera prije samog, znači ne znam filmove, znam da je bio Doomsday, za ostale ne znam koji su filmovi, ali bilo su 2-3 još filma, znači dobri su filmovi, ali 4 trailera pustiti, znači pola sata je bukvalno kasnije film. Tako da, ako niste planirali, stvarno, vidio sam na internetu, ogroman je hype normalno, ali stvarno vrijedi pogledati. Ovaj film je za kina ubio se, ubio se televizija, kino, to je danas više izgubilo tu svoj neku čar, nemam pojma, ljudi imaju kućna kina i svašta, ali ovaj film stvarno vrijedi pogledati u kinu.
I Odiseju nisam išao gledati, planiram ići gledati Doomsday, ali ovaj film stvarno vrijedi otići pogledati u kino. Odličan je film, svi efekti su odlični, dužina je, ja sam želio još. Ja sam stvarno želio još i taman u jednom trenutku sam mislio da je kraj filma. Stvarno sam mislio u jednom trenutku negdje otprilike na sat i 45 minuta, možda čak i malo prije. Sam mislio da je kraj filma. Izgubio sam osjećaj koliko je prošlo vremena. I onda kad se priča opet zahuktala, onda sam vidio da idemo još dalje. Tako da, to je možda prošlo i malo jače od sat i po vremena. Tako da, uglavnom, što se tiče post-credit scena, imate jednu post-credit scenu koja dosta ljudi neće razumjeti. Mi koji pratimo malo taj svijet, barem gledam po YouTube ako ništa, nisam pogledao svaki film, ali otprilike te Avengere i sve to sam pospajao. Tako da znam otprilike šta post-credit scena donosi, o čemu priča, neću vam je spojlati, ali uglavnom dosta ljudi neće skontati. Nije neka sad scena da baš morate ostati, ja sam želio da ostanem da vidim jer ja ostajem uvijek post-credit scenu da gledam, ali moji su bili letli, ja gledam, rekao ne, ja moram da vidim šta dešava, neću vidjeti nigdje na internetu, ali vidjet ćete na internetu. Tako da uglavnom spoileri kruže, čuvajte se, ako ćete ići gledati u kino, odite, pogledajte, tople preporuke, odličan film, ozbiljniji film od prošlih i jako emotivno jači film. Emotivno, ozbiljom, muzikom, samim bojama, sa svime, znači šarenije, a ozbiljniji, toliko je odličan film. Tako da ne dužimo dalje, 12 minuta je dovoljno da se priča bez spoilera, o spoilerima ćemo drugi dan i uživajte u gledanju ako budete gledali i vidimo se onda kada budu spoileri, pa da pišite normalni ovdje u komentarima, a pisat ćemo detaljno o nekim scenama, to pričat ćemo kada dođe vrijeme za to. To bi bilo to. Hvala puno svima na gledanju, pretplatite se na kanal, lajkujte, komentaršte, podijelite. Ovo je prvi put da radim ovakav neki video jer jednostavno imao sam želju snimiti ovakav neki video, Spider-Mana volim, ja sam želio ovo snimiti za No Way Home, ali nije tad bilo vrijeme. Ajde rekao da probamo i ovakav tip videa. Tako da, vidimo se u nekom sljedećem videu, a tada veliki pozdravi.